atukuzwe. Ndabiyegereje muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, bihe byiza Imana idutijije. Nyamukuru turashima ise w'umwami wacu Yesu Kristo uduhaye guterana muri rino joro. Imana nihabwe icubahiro. Turashimira Dawudi, karibu cyane, uringira akamaro mu materaniro, akarusho kuri njewe uringira akamaro. Tugiye kubyina igisirimba, abayumbe bahuriye hano ni benshi, niba cutita East Africa Community, sinzi uko kubera kuko twatuvuye hatandukanye. Ndiyegereza Esther kuva muri Amerika, mukomere Imana amashi. Ni umwana w'umukobwa mwabonye wawe ubyina hano ashishikaye cyane. Tambukuze hano tubyina. Utambukuze hano, yaje aratubwira ngo afite inzara n'inyota yo gutarama hano, ngo ariko ngo yarabyinnye ngo abantu bakaza bamuseka, bakamubwira ngo umuntu uvuye muri Amerika ngo kuri amubyina gutyo, hano utabyina gutyo ugire gute? Ndakuyegereje mama, Imana guheza umugisha. Ndaguheza haleluya. Hari haleluya yatanze mu giterane cy'abayumbe muri Amerika, abantu wirukanka gutya mu materaniro, numva ikoronzo y'ibintu. None East Africa mutambuke Fred Badesimas mutuyobore, uraririmba indirimbo ngo Mana unejeje imitima yacu. Nitumara Dawudi yike neza mu kitara, nimara tuganira ijambo mwanya mutoya nsigire apotre, ndaganira ijambo rivuga ngo uri mu bari kuzukenera kuba kwita mwiza. Kanya gato gusa, bawombezi mutambuke hano, tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya. Iri joro nuryitondera rirakubyarira umusaruro. Hari undi muvandimwe umukozi w'Imana waturutse muri Kongo uzuririmba ururimi rw'igifurero, yanyandikiye ambwira kuko ari hano. Ari he? Ngwino papa, tambuka. Nimetokea Uvira lakini kwenye naishi ni Burundi. Haleluya, haleluya. Wijaba bayumbe kuri kubonana, 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 wijaba bayumbe kuri kubonana. Haleluya. Wijaba bayumbe kuri kubonana, wijaba bayumbe kuri kubonana, wijaba bayumbe kuri kubonana, mwakolelunge mwachwa, 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 mwakolelunge mwachwa we. Hallelujah.
Ushambiri mwene wabo uyo alimwitani, ushambiri mwene wabo mulozi mubandi. Ushambiri mwene wabo uyo alimwitani, ushambiri mwene wabo mulozi mubandi. Ushambiri mwene wabo uyo alimwitani, ushambiri mwene wabo mulozi mubandi. Ndio. Haleluya. Kubitamo mukunga. Baramubonye na gatatu bazomuheza indirimbo aririmbe. Mane mu mugisha kweli. Curanga ba. Dawo. Turimbe kinyarwanda. Curanga. Muririmbe ururime benshi. Banunesheje imitima yacu. Haleluya. Twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none Mwami we, utukumbuje uw'ijuru. Banunesheje imitima yacu we, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none Mwami, utukumbuje uw'ijuru. Banunesheje imitima yacu. Nukuri twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none Mwami, utukumbuje uw'ijuru. Banunesheje imitima yacu. Amina wa twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none Mwami, nukuri dufatanye uw'ijuru. Banunesheje imitima yacu. Twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none Mwami, haleluya, utukumbuje uw'ijuru. Dufite isezerano, Imana ihoraho. Watorewe ubukwe, umwana w'intama. Dufite isezerano, Imana ihoraho. Watorewe umwana w'intama. Dufite isezerano, Imana ihoraho. Watorewe ubukwe, tuzamura ibiganza yemewe umwana w'intama. Dufite isezerano, Imana ihoraho. Watorewe ubukwe, umwana w'intama. Dufite isezerano, Imana ihoraho. Umwana w'intama. Dufite isezerano, Imana ihoraho. Watorewe ubukwe, umwana w'intama.
reka mvuge ijambo umwuka mbwira. Mwigire hirya. Muzamwigira hirya hano. Turi mu gitaramo. Yagira uzoza ukwazika turi mu gitaramo. Ni amahoro ya Yesu. Protocol. Mudupfundurire kino giseke kinini. Dutanga ituro rya Dawudi. Dawudi avuye Nyakivara. Yaje gutarama turi abanyakigali. Mureke tumubibe mu ituro. Haleluya! Muze dutanga amaturo yo guhesha Dawudi umugisha. Abadukurikira online nyarababwiye njewe nimuzajya mubona hari aho Imana igiye kunyura yabitubwiye uzuhaba ibituro birashoboka ko icyifuzo wazanye ari aho cyonyura. Mutambuke muze mutanga ituro rya Dawudi. Mwihute mugire natwe turi hano hejuru. Mutanga amaturo uzi kuva Nyakivara kandi mu cyumweru gishize yari ari hano. Aravuga ngo nzoza mu ijoro ry'ubusabane tubane. Umuntu nagukunda uzajya umukunda dabo. Dawudi aradukunda. Kuva Nyakivara n'imodoka kabiri mu cyumweru ntabwo ari ikintu coroshe usibye umuhamagaro w'Imana. Nimba mu kabare bajya bagabirana banezerewe inzoga, twebwe ni gute twonezerwa mu nzu y'Imana? Kidutange amaturo. Imana ibaha umugisha barimo babikora. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Yego. Dawudi ni sawa pe. Ndamuha 150. Amen. Nawe niba wafasizwe nukuri ndi umuhamya. Imana ijya inyura mu maturo, ijya inyura mu gisirimba, inyura mu ijambo, inyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Upfa kuba wabihishuriwe. Haleluya! Ngaho ngera Dawudi we amaturo agumaze. Kanda bugingo. Yego. Tukomeze ijambo. Zamuka ba. Oba. Wagira usanga nimero yiwe. Keti chini. Mungu awabariki sana. Baho umugisha. Esther bamuheze mikoro.
atange haleluya. Na Freddy yansabye haleluya bakiya baramye arambwira ngo igihensha kubwiriza cyose ngo mukope haleluya. Haleluya. Freddy Ezaisi tatange nituma mumubekingesha. Yesu ashimwe. Hey. Haleluya. Tuweze Imana icyubahiro. Haleluya. Yes. Sinambabona mwese muri benshi muzamure. Haleluya. 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 Tema. Yeah. La. Haleluya. 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 Yes. Yes. Kwika. Timbala. Ibiganza duheze Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Tuzamura ibiganza. Yego. Duheze Imana icyubahiro. Reka mbasabe mu verse dutange haleluya. Jamais la gosto farga in lo. Kweli. Mube muretse gusakuriza Dawudi abekinge haleluya. barimo kumusaba nimero yiwe. Mutange nimero hanyuma duhore. Nimero yiwe. Tuzamura ibiganza. Yego. Haleluya. 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 Tuzamura ibiganza. Duheze Imana icyubahiro. Kongera tuzamura Imana ibiganza. Duheze Imana icyubahiro. Zamura ikiganza. Nibyo. Ngiye gutanga haleluya. Zamura ikiganza cyawe. Tubikore ku bw'icyubahiro cy'Imana. Yego. Ubikore ku bw'icyubahiro cy'Imana. Uzamura ikiganza cyawe. Uzamura ikiganza cyawe. Tuzamura Imana ibiganza. Haleluya. 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 Bosco ari tambuka imbere. Yes. Arimo ngenda maze numva ngo umuntu ankozeho. Yes. Sanga ni Yesu w'i Nazareti we. Arimo ngenda maze numva ngo umuntu ankozeho we. Sanga ni Yesu we w'i Nazareti we. Koraho mana koraho. Koraho mana ndakumva. Koraho mana koraho. Koraho mana ndakumva we. Koraho mana koraho. Koraho mana ndakumva we. Koraho mana koraho. Koraho mana ndakumva we. Haleluya. Bwana sifiwe. Uyu mugoroba ushakisha umuntu ugukozeho usanga ari Yesu Kristo. Iri joro Yesu Kristo akore ku buzima bwawe. Koraho mana koraho. Koraho mana ndakumva we.
Koraho mana, koraho mana ndakumva we. Some ijambo ry'Imana igitabo cya Luka gice cya 6 umurongo wa 45. Mwanditsi Luka gice cya 6 umurongo wa 45. Kumbuye Imana, nkumbuye abera, nkumbuye umusozi we. Mfite urukumbuzi we rwinshi mu mutima wanje we. Kumbuye Imana, nkumbuye abera, nkumbuye wa musozi we. Bantegerereje we. Kumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana we. Kumbuye kuzarebana na Yesu tutotandukana we. Kalema sombra de sanime tanguna ngana. Daudi, reka tubanze twigishe. Bwana sifiwe. Muracyari maso. Zamurira Imana ishubahiro. Haleluya! Haleluya we! Ziyambura uyu mubiri ugwara nambara undi mubiri we. Ambura mwizina ryaje. Ziyambura uyu mubiri upfa nambara undi mubiri. Kima Sofe. Zahanagurwa amarira yose naririye mwisi we. Uzahanagurwa amarira yose waririye muri Kigali we. Tuziyambura uyu mubiri ugwara twambara undi mubiri we. Twambura uyu mubiri upfa yeme yewe twambara undi mubiri we. Zabona Mose mbone na Elia we. Tikisa mambo. Mbone Paulo mbone na Magufu. Dimanastari. Kili matombre des animés. Cibre de va. Tuzataramana na bera yeme tutagitandukana we. Zabona bariya bose bagende iriya iya we. Kongolo kongera daimon. Watewe. Bwana sifiwe. Tuzamurira Imana ishubahiro. Haleluya! Tima! Ijambo ry'Imana babwira rya jambo nababwiye gusa nsigire apotre umwanya ze kuduheza ikindi gitaramo kiri imbere cyane. Atukuze mukombo nasome taratera indi korasi nari numvishe ku mutima wanje album isohoka y'igitaramo. Bibiliya iravuze ngo aho umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we. Tibyoshoboka umuntu mwiza azatanga ikiza. N'umuntu mubi aho atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Bamvu baza bavuga ko watanze ibibi n'ibyugira. Kuko ibyuzuye mu mutima
ikimenyetso gikuru kubera kuko ibyo utanga n'ibituruka mu mutima ari by'akanwa kavuga amen nibyo akanwa kawe kaza kavuga uzuvuga inabi kubera kuko ugira inabi mu mutima wawe ukavuga ineza kubera kuko umutima wawe wuzuye ineza Abaroma Vanjiri y'Abaroma igice cya 2 umurongo wa 7 imitima y'abantu irahagaze tibakiryama ngo bashaka kubona twangara ayiwe tibazabibona we amegwe nasubire mu isaho we imitima y'abantu irahagaze tibakiryama ngo bashaka kubona twangara yo we tibazabibona amegwe nasubire mu isaho Soma uzukanira ko bakwita mwiza uri mubi atukuza mukombozi ngiki jambo ngiye kuganiraho umwanya muto mbatemere akantu apotre aze kuduha umugati urimbuye Abaroma ibice 2 umurongo wa 7 Mani heze bishop nongeye kubisoma tikisa mambo ndani ya giza libre de variation des arts caroméraritation des arts soma baba Bibiliya iravuze ngo aho abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora baza bakwita mwiza kubera kuko uzi ukora ibyiza udacogora abashaka ko babavuga neza bakore neza badacogora abashaka ko babavuga nabi nawe ukore nabi udacogora bakuvuge nabi abo ngabo izabitura ubugingo buhoraho ngo bakora neza Imana izabitura ubugingo buhoraho 8 ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice abandi bakunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri ahubwo bakumvira ibyo gukiranirwa izabitura umujinya n'uburakari Yesu Kristo umunsi yakurakariye uzohura n'igitangaza kadusome no wakenda nanone soma ngiye no gusoza izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago soma nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki amen Imana guheza umugisha tuzamurira Imana ishubahiro haleluya nababwiye kuko tugiye kuganira ijambo rivuga ngo uri mu bari kuzukenera ko bakwita mwiza usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Daniyeli ngo umwami yandikira Daniyeli aramubwira ngo numvise bavuga amakuru meza numva bakuvuga ngo umwuka w'Imana ari muri wewe tayandi makuru yangezeho kuri umuntu wanyazwe tanandi makuru yanyazweho kuri ndawe tayandi bangejeje amakuru barambwira ngo umwuka w'Imana ngo ari muri wewe ikibazo kituremereye kandi kiremereye benshi ni ukwifuza kwitwa icyo batari cyo guyereka undeze haba mu gitondo haba nijoro ndi umwirabura nta munsi no kuyita umuzungu ngo bihinduke nubwo nogenda muri Amerika nkarara mwa Trump nkahamara kahancumbikira guyereka sinoba umuzungu no komeza nkaba umwirabura
ishano dufite riremere ni abantu bamwe bashaka kwitwa beza kandi ari babi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye mu gitabo cya Luka ngo umuntu mwiza ngo azatanga ibyiza, umubi nawe ngo azatanga ibibi. C'est tout. Ntabwo uyu munsi bunyine boniyegereza ngo revera guyereka ntibizoshoboka biturutse he, bona bivuga abantu bo kwikanga si ibyaje. Ariko iyo duhamagaye ngo revera Kado tubona ko ari izina rye yararikoreye yararisengewe niwe. Ariko ikituremereye gikomeye ni abantu bifuza kwitwa abo batari bo, agakenera ngo bamugire umunyacubahiro kandi ataragera mu rwego rw'icubahiro, agakenera ngo bamugire mwiza kandi nta cyiza kiza giturukiwe. Nkonumvisha amakuru ngo basabanita umurozi, babikwise bigenze gute? Ngo numva amakuru umuntu akamahaguruka akamava mu ikorari ngo baragambanye ngo muri korari ngo banita umusambanyi. C'est quoi? Zaturutse kuki? None ko bamukwise wowe uza wiyita nde? Akamahaguruka akava mu ikorari adasezeye ababo ngo baramututse ngo ni umusambanyi. None se ko bagututse uviriye miki? Ko bagututse bitari ukuri waviriye miki? Agahaguruka mu ikanisa ngo bamwise umurozi ngo arasohotse. None se ko bakwise umurozi utari we usohoke iki? Umaze iminsi uroga ahubwo ugomba kwihana. Semeni amin. Bigize niko yabivuze. Bujyane wumva umugore bamwita umugabo, umwana muto bamwita akagabo. Zande kwibaza imvune imvano yabyo we, zande kwibaza. Haleluya we. Paulo yandika runo rwandiko rw'Abaroma, urwandiko yarwanditse nyuma yo kwandika urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto n'urwa kabiri. Paulo yandikira mu itorero ry'Abaroma ryari rigizwe n'abanyamahanga kuruta abayuda, nibo bari benshi kuruta abandi. Abandikira urwandiko rwashikijwe n'umudiyakoni Foyi, arababwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudafa, arababwira ngo babishakishe gukora neza badacogora. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudafa. Bwana sifiwe. Semeni haleluya. Yo oloma tanda loma kote tikira somena nguwa nganda andorari tede ezalomeka tu anguwa la riba pamba sibre deva. Babishakishe gukora neza badacogora. Icyo guyerekwa nitwa cyo ko ndagikorana umwete, uko cyovugwa nuko cyo kwitwa nyiri bihemba. Arahari umugabo uzohemba atabereye, umugabo udakomoka mu basinzira, si data wacu, si marume, si mushenge, sinde, azotanga ibihwiranye n'ibyo wahoze. Nta posta mu ijuru tuzacaho yotuma umuntu atanga ruswa ngo bamwemerere kwinjira. Bazokubaza ngo ese wakoze neza udacogora? Injira mu rurembo Siyoni. Wakoze nabi sohoka. Umubabaro kuri bajyatwa abana ku mirimo baboneka kabizigirwa, abuze amazina yabo muri icyo gitabo we. Bavuga ati mwami twara abakozi bawe, bati nimwumva imbere we
nabivume mwajyajya mwe olomba tombre de ga birababaje kuja mu muriro bati nimumva imbere we nabivume mwajyajya mwe birababaje kuja mu muriro. haleluya Bwana sifiwe ainuliwe Yesu. witwa nde baza bakwita nde kubera iki uri mubi kubera ibibizi ukora uri mwiza kubera ibyiza uzukora wikenera kuba ikindi kintu kitari cyo izo baza baguhamiriza n'ibyo ubamo izo baza bakuvugira n'ibyo ugenderamo ntibo bikwita uyu mwaka ngo babikwita undi mwaka ngo babikwita ukundi kwezi uriwe niba uri mwiza uri mwiza niba uri mubi gumana ububi cyangwa uhindukire nta kindi aho tuzoja neza ko bigeze yavuze wino tujane mugenzi we iyo tujane neza aho dutuye we tuzabana na jambo maza ijambo tuvugira ijambo yo nasoshe Bwana sifiwe tuzamurira Imana ishubaye haleluya abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora neza badacogora umuntu mwiza azatanga ibyiza bivuye mu mutima we umuntu mubi nawe ko yambwiye nabi arakubwira n'abagira neza atukuze mukombozi Yesu Kristo nduwo ndiwe banyitirira icyo ndico yatambuka muri karitsiye ngo dore nguriya dore wamujura dore nguri yagera mu ikorari bakamusingiriza mikoro ejo bundi bavuga ngo muri karitsiye wanyu twamenya amakuru kuko uza wiba akamasara ngo ikorari ramututse muri karitsiye barakurangije barakubonye wishaka kuba mwiza uri mubi ahubwo pfukama hasi uhindukira urebe ukuntu woshaka ubwiza burakumurikire Yesu aragutegeye n'umunyamakuru reka kwa munamba umukecuru umwe yarambuye ngo bayumbe basigaye baza kubyinira imbere yiwe none babyinira inyuma yawe babyinire ngo icyo kintu ngo nakibwiye Revera Pasiteri ngo ntiyacitaho nanagiwa ngo ariko ngo bayumbe ngo bari mu gufa gukubita umukunga ngo bose bakama banyegera hari icyo ufite mu keco abandi ko turakenera batwegera ngo badusengere wowe ko baraza ugahungabana ngo mfite icyo kibazo ngo nakigejeje kuri Revera ufite ibintu uko urashaka kuba mwiza uri mubi rekura ibintu olombe sakila ribanda nove kasilari de mejino tuzamure sose haleluya Bwana sifiwe sana niko bimeze Yesaya yarabivuze ngo mwafashe icyiza mugihindura ikibi ngo mufate ikibi nacyo mukigira icyiza ngo umuco mwawuhinduye umwijima ngo muwugire umuco arababwira ngo mubonye ishami mubonye ishami kubera ko muri mu gukenera ko twita abantu kwa Musango ngo bamutake bamugire uko atari sino kugira uko utari kandi nawe ntukangira uko ntari niko bimeze hari umuntu ejo bundi wanyandikiye sanje nahabiza bivugikwa arambwira ngo ariko yewe umuntu nyine azatanga ikiri mu mutima we arambwira ngo akiri muchungaji
ngo akiriho ngo kandi yaranapfuye ngo nta munsi nzobona agatuti ku ikanisa rye. Zari bitewe n'akavideo kaciye mu bantu yamanandikira ngo nitwa runaka ngo kurumva abayobozi ngo akiriho ngo yaranapfuye ngo ntuzobona agatuti ku ikanisa ryanjye. Uyoboye uri muri umuna wa Yesu. Ni Betelehemu si kanisa ryawe riba? Efeso se ko ba Timoteyo ko ba Yesu se ni Roma? Kandi namamuhisha ariko korari yabo yari yantumiye. Wumva igitangazaga ariko ngo kubera ngo akavideo ngo akiriho ngo atagize fosiko Imana baheza umugisha. Mwe mukiyamu twemera Yesu abagirire neza abandi ngo batakiriho. Ese no muzotwangira tuje hehe ko YouTube izaje no mu kanisa no mu nzu wasigaye haba agatuti muzoja he? Agatuti woshira no mu modoka ukigisha taho gasasigaye kaba. Ngo kubera kuko navuze amadanganyifu yambayeho ngo uko nawe hari uwo yadanganyikishije. Perezida Bideri yigishije neza na gatatu. Sinzi impamvu ni nayo turemeye kandi dukomereye mwabakozi b'Imana. Nuko turi mu gukenera ngo nze kwigisha hano muri Foursquare mu nkomera amashi mu ngira igitangaza ariko ntavuze biri mu murongo. Tavuze ukuri ku ijambo ry'Imana. Nico kituremereye. Ni naco kituruhisha. Paulo yandikira Abaroma arababwira ngo muntahirize Priskila nakwira twakoranye umurimo. Ariko aravuga ngo muntahirize Ape ngo wemewe muri Kristo Yesu. Ni kibazo gikomeye cyuko twaba dushaka kwemegwa mu Barundi no mu Banyarwanda n'Abakongomani ariko tutaremegwa mu Mana. Ahubwo mwotwihakana ariko mu ijuru icubahiro kikabica Imana. Niko bimeze. No kwitwa ntawe muri mwebwe kaba umugabo udashitse kaba umugabo utuzuye mukangira uko mungira kose mukancurika mukamanika kubera kuko habe na Yesu uhereye hasi ukageza hejuru. Yesu bwiwe nta munsi yigeze avuga ngo abantu bamukomera amashi. Ngaba babarangije toroshije sindayikozamo. Yesu guhera hasi ukamurengukiriya hirya yageze avuga bakamutera amabuye yavuga bakamwirukankana yavuga bakamugira gute ariko twebwe ikidukomereye kituremereye ndi mugukunda ngo nimvuga gwireka mwama musimbiza umuntu w'umugabo w'abana bane mungira uruhinja ndi umugabo mukuru sinzemera kuba uruhinja gwawe kubitutababarira agongoma Zamuri Imana ishubahira. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Hello Belarima. Adineo sime. Sofre karide. Trijela sa. Umuntu yitwa mwiza kubera kuko azakora ibyiza. Umuntu akitwa mubi kubera kuko azakora ibibi. Ese Rusaki, no umunyakinyoma kaje kubeshera no kugatuta. Nukuri kw'Imana habe nubwo sinera de kuko mwisi abantu turandura. Ariko sino umunyakinyoma gukugeza kugwego ubwo nobesha bibiri interest imbere yanje. Tibizoshoboka. Ndatinye mwebwe notinya n'igitabo nono. Ndatinye mwebwe notinya naya mazaba mpagazeho. Ariko abantu bagakenera ngo tuvuge ibisa n'ivyo imitima yabishaka. Bagasa ngo tuvuge ibisa n'izira rigabo rishaka tibakenene ngo tuvuge uko ibyanditswe bivuga. Tibizokunda. Tibizotwemerera. Yabivuze neza yavuze ngo handi hose tuzitonda tugirane ngo ariko mwikanisa nuko hanze uzongira uko ngize ariko hano mwikanisa igenzotizwa microphone nzokozwe ikintu nkuzokibazwa zokubwira ijambo nkuzoribazwa kuko umunsi Imana izompagarisa imbere zombwira ngo gwireka ese ko wagiriwe amahigo uhagarara imbere y'abantu ubabwiye iki
semeni amin. Niko bimeze, niko pasiteri ngenganywe, niko bimeze. Ngo umwe yaravuze ngo ntiyonyakira ngo ngire inyigisho zimwe gusa. No, ngire gute? Uzosome Yesu yamaze aravuga ngo Yohana mwaze kumwumva ngo ariko ni mwihana ubwami bw'Imana. Yamagendera mu murongo wa Yohana. Yohana yarahavuye Yesu gucyamayika ngo have Pawulo arika. Pawulo ngo have turahika. Siko yavuze ngo tugere kirenge muce. Yego. Ngo nawe yakigeze mu cyanda. Cha Yesu. None uri mu kusho kugera kirenge mucu wundi gute? Pawulo yageze atembagazwa mu gitebo. Zosoma igitabo. Ngo abagabo barenga 40 ngo baje inama ngo baravuga ngo ntibazaryama ntibazanywa ngo batarabona intumbi yande. Ya Pawulo. Pawulo umuyuda wari ukomeye, wari uzi wari ugiramo kabiri, wari uzi indimi n'ibindi, kanswe guyereka. Uko se gutuza turumvishije cyangwa nibindi bibaye? Kansoze nyuma yanje ari hundi muvuga butumwa badacokora. Umuntu erega baza bakwituriwe. Kugenzuye neza aho gusanze bakwita nabi, wogerageza ugahinduka ukagera kugeza ubwo bazokwita mwiza. Ariko reka kwifonsa, reka kwihata ngo wigire ubutari igihe kitaragera. Reka kwikindura mwiza, uri mubi turabizi, kuviriya barakuzi kuva na hano barakumira. Akamaza ngo ubwo avuye ahandi hantu batari bamuzi yashika gushya. Kamayurubura mu ikorari kubera ijwa agira bakamamugira president w'ikorari. Abi wabo baza ngo esuriya yarakijijwe. Mumperuki wacu azanywa. Iwanyu yagezanywa. Kwino yashitse ya matumara aratuzamura aratwitsiriye. Nukuri cizere abanyakenya biwacu muri Kenya batarangirira abo dusengana duturanye bo muri Kenya. Handi Kigali bakakigira muri Kenya ntaco bangirira. Niba nzabwiriza buno butumwa ni zero nzamba. Niba nshobora kubwiriza hano Revera Kato, kabwiriza hano imitima yanyu kanezerwa. Nagera muri Nairobi kibampaga tuti sinanigishe ngo imitima y'abantu inyugo. Ibyo nza gukora hano nzandushwa n'ubusa. Zandushwa n'ubusa. Nibiza vunga hano tazambihinduka ariko nashika Nairobi nkabikora. Niba no kwigisha ngo ureke ubusambane kaba no bureka ndi muri Kigali ariko nashika Nairobi ngasambana ntaco nza nkora. Niba no kubuza kunywa inzoga hano kakubwiriza nkubuza kunywa inzoga ariko nashika Nairobi aho mutambona nkazi ntaco nza kora n'ubusa. Zanduhira ubusa no mu ruho nzoruhira mu ruho ku munsi w'imperuka. Yesu azombwira ngo jana mu ruho wawe. Shaka ko bakwita mwiza uhinduka ube mwiza. Umuntu mwiza atanga ibyiza, umubi nawe azatanga ibibi. Ijambo ry'Imana rituganza.